Sesiphinde siyabuya sidofa sokuthi TV sizobheka umsebenzi kaKhuzani lapha online especially ku-YouTube ngoba izinto zakwa-YouTube zihleli obala, zonke iy'ngoma ziyavela, awukho lapho dideka khona. Siyabona ukuthi ingoma besingakuhlanganisa u-2 million ethi manikinikana siwuhlanganisile u-2.1 million and isaphusha-ke ibheke ubani u-2.2 kungekudala 2.2 million. Ithi Gqoka Kahle nayo ibheke 1.4 million. Ethi Jola nayo ibheke ku-1.4 million. So izona ngoma lezi ezahlanganisa ama-million ezophinde ziwadablishe-ke kungekudala, okuyinto-ke ezoshesha-ke kulokhu ngoba last year yaba yodwa ingoma yashesha yafika ku-2 million, ezinye zathatha isikhathi ukuthi ithole u-2 million, ezinye zahleli ko-1 point something million. Mawuthi uyabheka ukuthi ngasensewuhlanya ingoma ethanda kakhulu amalanga ithi 610,000 kulandela uNishina Ngijaja, Ithanda Mawala, Ngiphuza Kakhulu, bese kulandela umshado wamaFaka. Nazi-ke ezinye iy'ngoma ey'khona-ke ezihamba kahle kakhulu ngoba niy'bona lezi ngoma lezi, ezinye zibheke 400,000, ezinye zibheke ku-500K. Yizo-ke lezi iy'ngoma uma sey'phelele inamba eziyikhiphayo sezizonke-ke iyo le laphana ethi yena Inhlanhla Birthday album yenze 12,239,068 wama-views. Bese sibheka laphana-ke uSpotify. uSpotify-ke u-update kancane lapho sithola khona information yamfimfa, so sincenga nje ngalokho esikutholayo. Bekusaphuma imiphumela yamaviki ayi-2, iviki lesithathu bengali-update-ke nokho. Ngeviki lokuqala uKhuzani wenze 3.778 million ama-streams, iviki lesibili wenza 1.330 million ama-streams. Lokho kumenze wathola u5,108,000 wama-streams laphana ku-Spotify nge-2 weeks. Lokho mase sikuhlanganisa-ke naye ku-17,347,068 nangaphezulu, okusho ukuthi uKhuzani usesele nga-less than bani uthi ahlanze u-30 million. Phela uzohlanganisa u-30 million ngale misebenzi-ke le yakwa-Spotify, iTunes, YouTube, yonke lento iya-count ukuthi o-iTunes asibaboni-ke bona ba-count kanjani. Kodwa nje uma uthi uyabheka la kuyacaca ukuthi ena kungekudala kuzosheshe kulunge ingane zakwethu. Cha, kulokhu kwezinsebenzile ayakapheli-ke i-3 days uma ngithanda ukubheka-ke i-3 days-ke, not 3 days, i-30 days. Angazi ukuthi ama-calculation ngiwenze kanjani. Uma sithi uyabheka laphana-ke ku-Spotify, bakithi Khuzani, cha umehluko uyawenza. Angazi noma niyabona yini laphana impi yamamandla esinazo ukuthi ena njengoba inzima kangaka uKhuzani ulwa nawo kangakanani. So usefikile ku-530,000 uKhuzani laphana. Angicabangi ukuthi mina le miphumela kanje uKhuzani akwayithola nanini, I don't think so. Kodwa-ke lokho-ke uyakuthola-ke esikhathini sakamuva. Umanikinikana nawo sekuphinde wakhuphuka 621,000, Jola naye 509,000, Gqoka Kahle, Ithanda Mawala, Ngasensewuhlanya, nezinye-ke ey'ningi ey'landelayo eziwu-10 ey'velayo, eziwu-11 aziveli. Kodwa-ke bekulokho esifuna ukuveza njengamanje. Nansi-ke indaba esifuna ukuyi-specify-a ukuthi ena kuza kanjani ukuthi umuntu athole i-gold status. Uyithola ukuthi ahlanganise-ke u-30 million wama-streams, views or whatever ngale ndlela ababiza ngayo. So kusele boma 12,652,932 ukuthi uKhuzani-ke ayishaye laphana i-gold. Abantu abaqhubeke bephushe-ke bemkhombisa uthando-ke njengoba kade bemkhombisa kuseyimanje, kodwa kuphela 30 days abantu bese beyikhathulile indima. Maybe besihlanganisile no-20 million makuphela 30 days album kaKhuzani mawuhlanganisa zonke iy'ndawo lapho ku-stream khona-ke. Bekuyilokho ikaze ukuthi bese kwenzeka manje-ke. So ivala khona lapha ividiyo-ke sesodibana okuzayo sesizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi kaKhuzani ukuthi uhamba kanjani khona la kwiNdofana Soweto TV. Nisale kahle, ngiyabonga.